khona into engafike yenze ngoba umgube umuntu onekhono kakhulu phela umgube phela shangisha afro pop unzima kakhulu unzima mgube umadala osengcwele akekho nje ukhompyutha naye nayo Kukhona Kumaskandi hayi eseneminyaka emingaka endimeni hey ngicabanga ukuthi mhlawumbe uhlanganisile uya ku 20 years esindimeni wathi udlulile sinayo uyabona base udlule angazi ama album angaphezulu ka 20 obukhipha ama SAP ekhiphe Ali awuma ucula kakhulu okhona nomaqondana o10 legend ama legend angaphela phela hayi esezimkantshubulu fethu nali ibhomu susidederele fethu album Mbukelo Perfect TV iPerfect TV ihlangane nayo iPanorama Restaurant nayo iVNV Restaurant elangeni hotel ithi wo uzoyikhipha uzojabula naye khona lapha elangeni hotel ufuna indawo yokucima ukoma ufuna indawo yoyikhipha no forever yena wakhe iphakade lakho woza ufuna ukubamba ama business meeting ukwenza ama baby shower buka nje leyo iview enhle kanjani ubuke lonke itheku phezulu khona iphuli indawo epholile ongayikhipha kuwo plus ne service yakho iseqophelweni phezulu lalela ke mawukuthi ufuna ukubooka ibaby shower nezinye izinto kodwa ukude ngendawo sishayele kule number siPerfect TV sokubookhela thina 079 39 46084 ithi 079 39 46084 woze Panorama Hotel uze nakhona eVNV elangeni hotel official sponsor yePerfect TV Mbukelo Perfect TV emakhaya Perfect TV siphakathi sibuyile ke bafethu njengoba nazo ukuthi kade yagcinana hayi njalo ibhizi ezinye izinto bafethu namhlanje sibuyile sithi la phela kabuhlungu uthando lwethu ngabe ngishaya kahle nomnikazi wayo namhlanje akuyona yami kwathi ngiphethe isikhenqe mfaka Biyela ikhwama sithi le enkandle emahlathi amnyama mfaka Biyela njalo futhi asekumukela iPerfect TV sibonga isikhathi uthi ubezoba nathi usivakashele namhlanje iyangibulala indlala we isahwa lami lihlala kude iyangibulala indlala we umuntu wami uhlala kude osengifuna uqoma eduze angaze ngijole nomakhelwane osengifuna uqoma eduze ngiyabingelela kibo bonke abalaleli nababukeli bePerfect TV obengeli la uSkhenqe usenza umfana Biyela enkandla kwelase intinini enkosini yakwaShezi fethu hey into engathola sabathe siyazama kumatasa kodwa phela umsebenzi wesholo kubantu sothola kanjani ukhiphile uqondane kabi mfethu kwa ukuthi kunomsebenzi wealbum njengamanje ophumile ngokuphushayo so umuntu ubamba ngapha kodwa ke ngoba sekugcine kwenzekile cha siyathokoza kakhulu mfethu ngiyazi Skhenqe usezakhele kakhulu igama bathi umfana wama hits mfethu kodwa ngiyazi mhlawumbe namhlanje ukhona umbukelo omusha ozobe eqala ukubona uSkhenqe yebo singathi kunjalo uSkhenqe ubani udabukaphi uSkhenqe usubalulile kancane yebo mfethu mina nje uSkhenqe usenzo wakaBiyela ngidabuka lapha enkandla endaweni yasezintinini inkosi engiyakhele lapho uShezi enduneni yawaNgonyama yes so nje umfana nje wasemakhaya nje okhulela emakhaya idropa nje ngilifundise ngimdala lama robots lama robots ngabone sengimdala nelikhona enkandla lilodwa lisha futhi ngicatha la uqedi no 6 years eyasenkandla ilazi robot hayi robot mfethu sifunde manje mfethu ukamkable leyaSkhenqe uSkhenqe umuntu omdala abanye abantu bake babe nenkinga mhlawumbe athi umuntu hayi mhlawumbe igama ngivele ngayiqamba lona ngoba nakho sengizongena endimeni eqinisweni uSkhenqe igama lika Skhenqe ngikukhumbula ukuthi ngaliqanjwa nini igama engithe ngihlakanipha bengibizwa ngalo ongaka ukuthi nasesikoleni mina benguSkhenqe bengena usenzo uthisha ubethi mayefunda la phansi ubhaliwe ukuthi senzo Biyela athi Skhenqe phela ngasibizi nesibongo so igama nje elokhu langilandela ngimncane ngaze ngamdala ngamngaka engithe noma sengingena ku music then ngayibiza ngalo mfethu ukhula uSkhenqe onjani esikoleni umfana onjani ukhula emakhaya
siyazi abanye bakhula bengidlalela ibhola lento music nje hayi ngingazi nami ngiyayithola nini omunye uthi mina nje since ngangithanda ukucula ngizokhuluma nje iqiniso mfowethu ngizokhuluma iqiniso omunye umuntu ayibeke kahle no mfowethu mina ngikhule ngasekhaya into ebidlala bekuyibhola kakhulu kwamathopi la amaphiliswano kuzoba ucupha inyoni izinto engangizenza lezo amathopi ucupha inyoni into ebengihlula belingangihlula ibhola but ibhola belifike liphikisane nesikhathi sengoma sokugida ingoma so uthola ukuthi mina ngizofika kudlala ibhola ngifike ngizothatha laba abasegroupini yokugida yabo ngiyohamba sengijikijelwa ngamanye mangaqhamuke ngijikijele ngamanye sizolanda abafana manje la ebholeni yabo so ngikhule ngumuntu oyithandela kakhulu indaba zengoma ukucupha izinto ezikanjalo bezenziwe emakhaya ukulusa ekhaya kufuyiwe inkomo nezimbuzi so izinto ebengizenza lezo esikoleni ke bengumuntu ongathi behlupha kakhulu ngizokhuluma iqiniso akufanele bengumuntu obehlupha kakhulu esikoleni ukulunga ngiqale nje ukulunga ngoba sengiphumile esikoleni sengibona impilo ngaphandle but ngenhlanhla ke bengumuntu ophasayo futhi kodwa nokuhlupha bengihlupha kakhulu futhi ulova bengilova bengeqa bengenza yonke into ayikho into bengayenza uyasho ukuthi njengoba wonke ufana wasemakhaya ukhulu uyigidela ingoma uyidlalela ibhola uqala nini le engithanda ukubuza bethu abanye khona inkabi yabake yasho la kwi-Perfect TV ayi lo mbuzo wakho ithi ngithi uqala nini yena ukoqoqozisa asiqali sonke kwayani phela kancane asiqali kwayani mfethu asiqali la ugcina mhlawumbe usukhona ngokwesikhamba kwesikhathi yazi uzoqala mhlawumbe lapha ekameleni khona ekandla yabona kuhlanganisa lokho noma ucule pha amabhithi abantu mina mfethu angifuqa amanga izinto zami vele zenzeka ngokusheshsha ngisuke enkandla ngafika la eThekwini ngathi ukubamba negenge encane igenge leni ebifike endimeni icula ngagida kuyona ngase ngihlangana noFihla isikole amagubane khona umfowethu ocula ingoma ethi izulu lenhlupheko niyamazi kudala vele umuntu obevele ngalesikhathi relevant kakhulu so ngadibana naye besabhizi kakhulu nezinto zomsebenzi awusebenzayo mhlambe awufundele so enokudlala isigingci nami then ngibheke yabo kwafika elinye ilanga ngihamba nombe ukuthi umakakho wamkhiza sakwenza isingili kunani wentshanga yabo so leyo singili sayiyalalelwa yimina nabafowethu basekhaya wathi hayi ungacula ndoda yabo emveni kwalapho hayi ngoba yini amaphuthanyana athile ngokwezinye izinto ezibale kodwa sengaqondene nabo yabo so wathi hayi ndoda hayi lungisa 1 no 2 then ngamzwisa noFihla isikole wathi hayi ndoda ngabhala enye ingoma ethi sengize ngavuma ukuthi umntana amsedlule emhlabeni uthi Fihla isikole ndoda asami so record ngenza ingoma zantathu beku 2019 kwakunengoma ethu ethola la wayifunda khona yami iboshiwe edlale kakhulu emsakazweni nasokhosini ngawo 2019 2020 so sahamba so record le EP engoma entathu emveni kwalokho senza ialbum nesicustomer please umsebenzi walokho uhambile nje ngendlela njengoba namanje into esayibambile uqala wayigida ngoma nawe qale ngayigida ngoma vele bengoma bekuyinto ebengisuka kuyona ekhaya ngiyithanda wayeza ukuthi ngapha ngathi ukhona ngoba nakhona ekhaya bengikwazi ukuthi makuthi kuyenzeka uthola ukuthi esigodini endaweni ethile bane group yabo nabengoma nizwe ingoma kaMaskandi emnandi nithathe nithi sokida ngale ngoma nihlangane ngejim nabo bagida ngale ngoma nani ngida ngale ngoma bengikwazi ukuthi masifika lapha ejimini mina sesilapha maweke bayicula le ngoma okufuna adlale ngayo thina ngizovele ngifake enye ingoma la engizoyibhala manje so ngifake khona la ukuze sivalele lihlazo lokuthi asikwazi ukudlala ngengoma abantu sebedlalile ngayo so bekuyinto ebengikwazi kanjalo ingoma into ebiyifikela nominini yabo ngiyazi mfethu kancane ungene endimeni ngeke ufune ukuba umdlali webhola ungabe kumdlalo omlandelayo nawe ukhona umuntu obubukela kuye before ungena emculweni o mhlawumbe namanje usabukela kuye bekubani wena uqhawelayo bhuti omdala ngizokhuluma iqiniso mina kuMaskandi bengulalela wonke futhi ngikhonzela kakhulu insizwe kaMaskandi kodwa kunomuntu ebengimthanda for umyalezo umuntu okholwa kakhulu emyalezweni uDSD wamhlongo uqoluphi ubhuti omdala ayangivuqa amanga umculo wakhe wona obungathi uyangithatha kakhulu ebese kuzoba umkhathazi umkhathazi ngithanda into unique ehlukile umkhathazi unento yakhe ehlukile so umculo wakhe bengulalela kakhulu kuzoba ubhuti umroza wakafakudi ebhola yabo kuzoba umfowethu Umabutho ngiyathanda ukukhuluma noma ngathi mhlawumbe umuntu ucindezelekile ukwenzakala kodwa ngiyathanda ukuthi mina abantu ebengibabuka ngikhulume ngabo not ukuthi ngoba ngifuna mhlawumbe ngoba ngifuna udumo mhlawumbe bengabe ngidonsa abanye abathile yabo but ngikhuluma ngalaba ngoba yibona abantu even nasesikoleni ebengathi mangihleli khona umngala ukuthi udumisa ngangithi mangihleli na eclassini uthi efundisa sishayele phansi
esikhundleni sokuthi uthisha complain athi niphazamisa ingane athi hayi bafana khuphulana amazwi khona njengoba DSD yayithi iphupho esasinokuyidlala eclassini uthisha esikhundleni sokuthi akhuza vele athi hayi bafana khuphulana amazwi yabo so abantu ebengikholelwa kubona kakhulu ebengithanda kakhulu umsebenzi wabo uqoko umkhathazi umroza umabutho cha umsebenzi wabo bengiwulalela kakhulu kuzoba uyena fihla isikole ngamafuba yebo baningi mfethu abakhala ngomabutho mfethu hey yazi kusewena wedwa ufika la iPerfect TV esho ukuthi ayabona mfethu angisazi uba uthi ngawakhola washo ukuthi ayabona mfethu lo umabutho mfethu kunyamalala wakhe egamini mfethu ya mfethu ya ukuthi angeke phela sisho ukuthini umabutho hayi insizwa mfethu umsebenzi wawo mfethu mina ebenginguzwa yabona ebenguzwa and siyafisa unangelinye ilanga futhi abuye asebenze yes yabo siyakufisa lokho mfethu ngoba phela izimo kodwa khona siyawufisa umsebenzi wakho ukuthi uphinde ubuye nathi nami ngiyiciwo ngiyasho ukuthi ngokwezinga ngangibone ezangalo I think kumele ngabe manje ukuthi kakhulu yes yeah mfethu ngiyazi umculo mawukhipha kuyenzeka akhona onto encane yeah athe qala nje ukukhipha avela shy hit mfethu album yeah mfethu wena kuwe kwenzeka kanjani ukukhipha kwakho iyiphi engene kubantu ngenze uzokhipha u5 kodwa wazi uzowaziwe nge6 album yeah mfethu mina ngizokhuluma iqiniso EP yami yokuqala lena lengoma ethi ihloko sawo sasithi boshiwe sina lengoma engangicula kuyona ngamatshitshi ethu ethola yawayifunda khona iyona ingoma nje yavele yangithatha yangibeka ongangokuthi angisebenze efemini eNew Germany ngifonela umsakazo wasekhosini wathi bebebheka le ngoma eLibrary abazange bayithola why ngayithumelile ngingazi nokuthi umculo uyathunyelwa ngafonela umuntu uThami Sibiya eGoli ngamtshela ukuthi ngicela ungithumela le ngoma emsakazweni yabo wayithumela yayidlala ebusuku yabo so kwenzeka izinto kimi ngangazazi even nasekhaya baba surprised ukuthi lo muntu asikaze sizwe kuthi uyacula but sesiza ingoma yakhe umsakazweni ongaka azange ube yivukane phela ngokwanda njalo khosini ufika umuntu omdala ngabe ngiqamba amanga mina akaze ngigijimela kakhulu lento ukuthi ngiyopromoter kuphi kodwa abantu bayamangala mabe ngifica kompucuzeko bengifica umbuso wamaciko bengifica kuma festival yabo so ngiyemhlawumbe uNkulunkulu indlela mhlawumbe nayenze ngayo ukuthi no lo muntu uzosebenza kanje owa mina hayi angifuqamanga angisuye nomuntu ofonela abahleli bemcimbi ukuthi ngicela ungicabangele ungifake cha kuyayiqondanela nje ngoNkulunkulu yabo so sibonga lokho ukuthi kuyasebenzeka cha ikhona ayiqondanele ayiqondanele ikhona mfethu hayi asikawangabazi amandla akho nawo mfethu ngaba hleni nawe kanje kuba ingoma incane hayi mfethu siyathokoza lezintula ihlanu noma ubani siyathokoza mfethu qamuka nini lena uthi wamudala uyasebenza mfethu yazi le ngoma iyabhaleka ngenye indlela lethe owamudala ushayithile spa le ngoma nganginomfowabo Biyela quality sihlangene naye la ezongenzela ezinye impahla so sifika senze lezi impahla lezi ethi lo mjida mayesayiprinter ebese ethi asambe sisehlele kwesinye isitolo Shoprite lapha I think kuba uSmith Street noma Street Shoprite sehlele khona yabo masifika lapha intombazane athenge ama Red Bull ama Red Bull athenge ama player u2 quality yabo aqede mayifika la ethilini akhiphe o200 aba u2 athi le play le uzoyikhokhela kulo 200 le uzoyikhokhela kulo 200 yabo sithi so le ngani vele ingane yachazeka siseza sithi udlalisa imali mfowethu ngiyabona ukuthi ingane cha ichazwa yimi ichazwa mfowethu masongena la so wenzele umkhuba loyo lapha ilengane ithatheke bakhulume nje kube mnandi bancokole bashuthe nabanye abantu abeshutha ngaphakathi ngimile abanye babambisa mina ifoni ngiyashutha ngoba ngingakaculi yabo so ngangenza EP ngase ngenza EP lapha ngihlela ukuzoyenza album so emveni kwalapho yabo ngibhale lengoma ethi next customer please yabo then bese kubuya le yanto eyenzeka lapha yabo ngigcineke ngiyifake ukuthi omavava oquality okay bazodlula kuwe bakugabisele ngemali yabo ngokwaleya feeling engangiyibuke yenzeka lapho ukuthi what if umuntu wami loya osuke endlini sine inkinga ethile engenamali then mayifika lapha emsebenzini eshayithile lapha kube nabantu abamlungisela ngemali kanje abanye bazokukeep the change esedlalisile umfowabo Biyela so ngaba naleyo nto then yabhaleka leya ngoma engicabanga ukuthi ingoma yabhaleka ngama feeling amaningi ingakho noma inini la ngihamba khona bayifuna abantu futhi ingoma engaboni ukuthi yophupha angeke nami ngikudedele njengoba nabalande beke bekudedele stage ungayishayanga kuba njalo mfethu kuba njalo awusithi kancane mfethu
Next customer please till 06 owamudala ushahithile spa lezonke insele edlula kuwe ziphethe ama black card uzungangikhohlwa themba lami wathi mayengifonela etuthola umsebenzi ngathi kuphathe spa wathi angihlanye omavava bazodlula kuwe woquality ogeno thami bakununusele ngemali kube kanjalo nje mfowethu hayi ngiyengibone akusho kuwena kuphela ukuthi yabona lamaciko wabalile wathi amaciko buwakhonzile yeah nawe kodwa uhamba enyatheleni zami uyahlala kakhulu epenini mfowethu ngoba ngizoke ngikhuluma iqiniso mina kunabaculu njengamanje engishoyo futhi ukuthi umculo wabo akwenzeki mawuphumile ngawuthini ngiyayithanda into ehlukile eqhamuka nawe kube yakho yabo kunabantu abafana noBabulanga engathi endimeni njengamanje siyabazi ukuthi ibona abantu abenza into eqondene nabo okubaba Ali Mgube bake bathi voice yami icishified ngamgube but abantu ba understand ukuthi yingoba izwi lami mhlawumbe lisosha leyo ndlela yabo so yibo abantu abenza izinto ezihlukile abadlala oshunu wabo baningi abantu abadlala oshunu babo then kube nabantu abangena ngemva babukele kubona so yilokho ekutheni ngiyayithanda into ehlukile yabo ngiyayithanda into ehlukile mina bonke abaculi abenza into ehlukile ngibakhonze ngendlela esimanga bonile becela ifiction lapha kumgube bathi safuna ke ihlangane bacela ukuthi bacela ihlangane baba umgube yabo kanti ke Uma ibhomu lalamazi lawa nginesho ukuthi khona into engafike yenze ngoba umgube umuntu onekhono kakhulu phela umgube phela shangisha afro pop unzima kakhulu unzima mgube madalo sengweni akekho ke nje ukhompyutha naye no ukuqola Kumaskandi khosa eseneminyaka emingaka endimeni hey ngicabanga ukuthi mhlawumbe uhlanganisile uya ku 20 years esindimeni wathi udlulile sinayo uyabona base udlule angazi ama album angaphezulu ka 20 umkhipha ama SAP ekhiphe Ali awuma ucula kakhulu okhona nomaqondana o10 ilegend ama legend angempela impela hayi esezimkantshubulu fethu ngali ibhomu susidederele fethu album ishisa kakhulu mfowethu kwenzeke enye indlela kwenzeke enye indlela ialbum ngiyenzile zikhona ingoma ebengiyiphusha phambili ukuthi nayi ingoma abantu bayithanda siyayithanda but album inike 3 weeks iphumile then uzobuswazi ukuthi yipi ingoma eqhasha phambili kunengoma la ehloko sealbum ethi umgqomo nokudla ngumuntu othanda kakhulu ukubhala so le ngoma indlela ebhaleke ngayo omunye umuntu wayengayibuza athi wayewenzele ngoma ihloko because zikhona ingoma ekhombisa ukuthi zimnandi zicula ngesimanje ezoba ama hit but le ngoma ibe nenye feeling mina engingasho ukuthi noma ngaphela u20 years kodwa ngeke ngilibale le album ngokwezinto mhlawumbe ngeke ngangena kuzona before ngize ngizokhipha yona yabo so bengingazi ukuthi le ngoma ethi umgqomo nokudla izofika abantu beyithande ungakuthi njengamanje sinomdanso wakhona oyi-challenge abantu abawushayayo yabo so kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ingoma ebhalwe ngalendlela abantu bayithande ngalendlela le okwenzakala ngayo manje bathi mina sodlula ngangishayelanga yona hayi mdala ngabe ngenza iphutha hayi nami ngaba nginabo ubulungisa mfethu ngiyazi nabalandeli bakho nabantu bathanda umculo ngakho ithanda wonke umuntu mfethu thi usizi langqala ngincane angisoze ngalahla ithemba we eminye iminyango mayivaleka eminye iyavuleka angisoze ngalahla ithemba we uthi ngake ngahlupheka lalithi malishoni langa ngibheka indawo yokulala ngake ngahlupheka lalithi maliphumi langa ngibheka umgqomo nokudla ingoma kanjalo mfowethu yazi singakagxili kuyo le ngoma kakhulu ngiyabona ukuthi ine message engemuva mfowethu inomuntu ongale mfowethu kube kanjani uhambo lwakho emculweni mfowethu mina emculweni ngingenile ngendlela kunabantu abasondele eduze kwami mina bengaqondi bengaqondi ukuthi mhlambe yini kumina noma indlela yami yakubo yes so kunabantu abasondele kumina behappy ukuthi no kanje but mase kwenzeka izinto futhi ezikhombisa ukuthi mina zinisa phambili akwangaba kuhle kubona yabo akwangaba kuhle kubona kunabantu mina namhlanje ngizwani nabo
ebengizwana nabo kakhulu ngisebenzisana nabo kakhulu kuqala so njengamanje ngizwani nabo mhlambe ngoba okunye bebefisa ukuthi ngiye phambili kodwa hayi ngalendlela mhlambe okugcine kwenzeka ngayo kwesinye isikhathi so ziningi izinto ezingehlele ezingishayile eqondene nami ziningi futhi izinkulumo engitholile kubantu ebehamba bengikhuluma kabi abanye baze batholele lethu ukuthi no lo muntu akasiyo lento ekhulunywa abantu so yilokho ekutheni ziningi izinto ngawuthi impilo yami mfana bengisemgwaqeni yes ukuba bengena umuntu mhlawumbe strong nanokuthi mina ngumuntu othi mayengena entweni kungene mina entweni angithatha abantu ngibafaka entweni ngiphuthume ku social media ngithi ngibe nenkinga kanje yabo so kuke kwane izinto eziningi ngeke ngalimala ngahlala esibhedlela ngoJanuary lo nyaka yeah ngeke ngalimala ngahlala esibhedlela indlela engilimele ngayo uba kulimele mhlawumbe umuntu wayengekaza akwazi ukuphila yabo so uNkulunkulu mina ngahlala esibhedlela ngasinda ngabuye ngahlala 2 months ngiyazo imoto imoto ngilimaze ngonyaka odlule nakhona futhi bambala abantu abaziyo kwazi abantu basekhaya kuphela emveni kwalokho ngahlaseleka abantu bangilimaza ngendlela abangilimaza ngayo kwaba like ngibanje inkunzi yabo ngathathela izinto ezazikhona ngaleso sikhathi but ngasinda ngasinda kwakhona umfowethu wangithatha ngiphuthuma esibhedlela ngasinda ngala so ziningi izinto engene kuzona ongakuthi ezinye zazo bezingiphoqa ukuthi fine ake ngingenzi lento abantu abayibonayo ukuthi mhlambe engizondanisa mina nabo bengakwazi ukuthi okay ngiyakhwitha umculo then ngifocus entweni ethile but ngithe hayi ngeke ngiqhubeke yabo naku kuyenzeka nayi imicimbi yeza ngiyangena kumakiyo futhi siyajabulisa umusic omnandi so impilo mfowethu impilo ebalekile kuphela uselapha ngenzeka ukuthi laba abantu labo okhuluma ngabo babefuna uphumelele but kunabantu mangifuna ukuphumelela mina ngithi uyambona uSkhenqe imi mase uphumelela manje usengasekho eduze akusemnandi manje ngeke mina ngisabaleke empumeleleni yakhe ukhuluma iqiniso mfowethu lento oyibeka yiyona yabo kunomuntu okwenzela something encane kunabantu abakwenzela izinto ezinkulu yes then mina ngiappreciate wonke umuntu olethe usizo kumina yabo but kunomuntu ozofuna ukuthi umaxize nga something ebese benembona rule yonke into ephathelene nawe once wamkhombisa ukuthi no wena indlela yakho uzohamba ugcine la uzukwazi ukweqela khona then useyabuka ukuthi one day if uke wanamandla ngaphezulu uzomlibala abuye ngaleyo ndlela yabo kanti kusuke ngenjalo kuyikuthi umuntu nomuntu kusuke kumene umkalela ukuthi hey no sibani bani mayebeka imbono ngizosebenzisa lo nalo le ethile ngeke ngikwazi ukuyisebenzisa yabo so izinto ezikanjalo efike zayinkinga ekutheni kunabantu abebefuna ukuthi afike athathe over kube uyena noma kuthiwa khona into ephathelene nami yapi kube uyena engizothi sibani bani hamba ukukhuluma nobani kwenzeka into ethile kanti mina ngumuntu oyiyela kubantu angilona celebrate mina yabo angilona celebrate ngumuntu nje ophusha impilo yaphambili mfethu yabo ethu uyabona usekulelo point ngiyazi abaculi abaningi bamaskandi abantu abayiqhamukela emakhaya mfethu futhi namakhaya futhi amakhaya aswele kuwaningi endimeni siyiboni yabo angisho ukwenze kanjalo kuwe sikayibona into kanjalo abaculi abaningi badinga usizo kuyadula estudio kuyadula emcimbini unamagidangoma ufuna uthola imoto uthothi kuzoqhamuka mina ngesigwili ngikunika uxhaso isupport futhi nayo imali but uthothi umuntu akunika ngezandla ezimhlophe uthi sazobuya ngiyaqonda futhi azophinda khona indlela enizokubamba ngayo ngokuthi ungisize lapha kusho ukuthi ungiphethe uthi bafela umuntu ekusize sefuna ukuba imanager futhi kuyinkinga ngoba omunye akasho umuntu ukuthi ufuna ukuba imanager ufuna ukuthi kube wena obona ukuthi imanager uyayideserve yabo so mfethu mina ngazi mina ekhaya engiphuma kulona kusoko into engiyazi into engikhule ngayo yabo ngumuntu mhlawumbe ngizothi mina ngiphuma esikoleni umzali into ekuthiwa umzali ngingasenaye ngizochaza kanjalo yabo bese ngumuntu othe mayiphuma esikoleni kwaphoqa ukuthi angiphile ngendlela engiphila ngayo ngenhlanhla nginabafowethu sizalwa sibo 4 uyedwa omdala kunami so then bese kuzoba abanye baba omdala so ngisebenzisana kakhulu nabafowethu basekhaya abazalwa obaba yabo ngizothi umndeni wakithi wonke wakabiyela ungikhonzile ungikhonzile wenza konke okusemandleni ngoba nezimoto engisebenzisayo ngihamba ngazo ekamfowethu omdala yabo so support ngithola kakhulu ekhaya ngiyafisa futhi nabanye abantu bangaphandle bangisize njengoba
le album iphumile le yes izimo beyibheke phansi kodwa kunomuntu oqhamukile wathi ndoda ngicela ukurecorda for 3 years hayi ngicela ukurecorda for 3 years then ngubone ukuthi lo 3 years uzobuka kuphi so umuntu angifuna uqhamanga akaze ngahlangana naye empilweni yami ngazi isithombe sakhe but ukhipha imali more than 20,000 ngenza le project umsebenzi ophumile yabo okay angimazi mara sekuthiwa uqhamuka la namanje akamboni angimazi akaze ngibone faka imali nje akaze ngeke uzubelieve ngeke uzubelieve but ukangifonele sikhulume i-hour yabo sikhuluma i-hour so abantu ababona into ethile kumina bathi obaye bayibuza ukuthi uyithathe imali ukurecorda lo muntu because kade enenkinga kanje akasabhukhwe engekho right kwenzakale kanjani umuntu ngino 3 years azokurecorda wona yabo ngoba njengamanje mina kazi featuring akuyinto ebengiyenza yabo so kune project okumele siyenze enama featuring uDecember ungakashayi umsebenzi ozokwenziwa uyena ngizobe ngiqala ukuthi ngifeatureisha abaculi kumaskandi abaziwayo ngibathathe ngibafake emsebenzini nami bengisebenza no50 Square so ngisazosebenza namacikazi wayo kumaskandi futhi yabo shuthi lo nyaka uzokhipha u2 EP ngizokhipha ka2 nanokuthini album ngiphoqwe yikho ukuthi khona umuntu osethi ndoda ngizorecord ngiye ngifisa ukuthi nanokuthi umculo angifuni ukwenza kuphelele kutheni ngumculo ngomuntu ohlanganisayo nanokuthi kube namabhizinisi enginawo eceleni yabo so ngifisa ukuyifaka kulento kubantu ukuthi balindele ukuthi mina mangikhipha ngizokhipha album ngizokhipha ingoma ezu2 ezu3 yabo sengayisimo esidina ngikhipha album because ingoma into ehlezi ikhona ngisho 40 ngiyawuhlanganisa weingoma zibe khona yabo nanokuthi album vele kancane isikhathi siyayiphelele EP right wana uzohamba uEP ukhiphe ezu3 lezo wazi ukuthi showcase yabo ibhomu lodwa uphinde uthathe le 3 album uphinde kanjalo uhlezi music ukhona kubantu yeah so mfethu ya into kanjalo nje mfethu khona umsamari olungile lo msamari lo awulungile mfethu angifuna uqamanga sake sakhuluma naye beku 2020 yabo wathi ndoda ngakusiza la kanje kwaba nalento ukuthi uma ungena endimeni wonke umuntu usuke ekutshela into eyodwa ukuthi bhasobha abantu abazodlala ngayo so ngaba naleyo ngqondo ukuthi maybe lo muntu uzo so ngabuka ukuthi no hayi man ngizwe artist ethile ngisizosibani yabo ngisizosibani yabo uthe maye ndoda kwenzakalani manje wathuleka wangabe usakhipha because silindele album kulonyaka yabo athi hayi nginenkinga kade ngene inkinga kanje wathi hayi khuleka ngizokurecord for 3 years yabo ongakuthi even ishi contract mina naye sinayo naye mfowethu nami ngize ngishaya amahloko kwesinye isikhathi because mina ngiyayisebenzela nje imali za kumina yabo mana yena ubenefitana ngalutho nje just ukuthi wena uqhubeka ucula mfowethu ongisayina nami mfowethu ukuthi igama lomuntu liyadura so akabenefit uyasiza nje mfowethu mfethu ayisabonga mfethu kodwa siyazi vele interview uzoyibuka hayi mfethu ayisabonga baningi abantu abadlanga abaculi mfethu bamaskandi bayazi abanye abafundile abanye bafuna ukuba zimanager ukuthi ukungiphi u5000 usefuna ukuphatha usefuna ukuthatha imali yakho uqashiwe kunika ukhona nje umuntu umculi nje umfana osemncane onengoma engamandla engimusha igama lakhe asihlangana naye uyasho ukuthi mina le lento imanager yakhe sasifonela simcela for interview vele asiblock imanager sablock imanager basihlangana na uthi madoda ngifika nini kwiPerfect TV sithi kanjani wena nje nasiblock na manager ukuthi hey angisebenza indaba za imanager mina uthi yakho lezi zinto za imanager ukuthi mhlawumbe sidlale ngaye mhlawumbe naye wesithi ayisebenza indaba imanager ngiyamazi lo mculi ngiyadlala ngiyamazi ngiyasebenzisana labafowethu and ngiyabona mina zikhona imanagers abaculi engeke ayibone ngeke akuthatha umuntu akufaka emcimbini weartist lakhe nivumelane emveni kwalokho mawusuthi ufuna inkokhelo liqabane yabo so ngeke asebenzisana nabaculi abakanjalo yabo so yafethu ngabanjani ukuzwenteni kanje mfethu uzoyidayisa umcimbi wakho nabalandeli bakho thina sinabalandeli thina abalandeli bena babuka la kunzima mfethu mina angathi into omunye nanokuthi lento angathi into imanager kuyenza imanager ibe nepride ngawe wena uthola ukuthi awubalansile kahle yabo so mina ngeke ngathi into omunye khona umfowethu nginokugqoka impahla yabo ngathintwa umfowethu lo kunempahla uThiduvera lezi egqokwa uDulas nolo so ngathi into omunye umfowethu wathi indoda
angifunela usibanibani yabo wathi hayi lo mangikhuluma naye wathi hayi ngiyangajabula kakhulu but ngicela ukukhuluma nemanager yabo lo muntu uza nempahla eziquality ufuna ukuzogqokisa iartist imanager ifuna ukuthi akagqokisa impahla holela yabo imanager ibuka ukuthini ibuka ukuthi lezi impahla zizobenefitisa iartist yona ezikuthola lutho yabo so usefuna ukuthi ayigqoke iartist naye akube nemali ayitholayo yabo so ngeke size siye phambili kakhulukazi masiso sizoba nabantu abazofuna ukusiphatha ngoba befuna ukuthi ku-improve bona kahle imanager zikhulisa zona kanjani Skhenqe sekuzoba yona phambili yonke into sekungathi nayo yi-celebrate futhi kuyinkinga kanti nazo futhi ayifani ngizolikhuluma iqiniso mina bakhona abafuthi abamanager abaculi engibazi ukuthi baneqiniso yonke izinto bazenza ngendlela futhi engibahloniphayo zikhona futhi lezi eziza ngoba zisuke zifuna ukuthi zizoyibenefita zona ziningi futhi nazo mfethu khona abanye abaculi nje abakhulu la mhlawumbe kwi-top 5 i-manager zabo ngendlela eprofessional ngayo mfethu umuntu ngeke umbone ngisho emcimbini mayili uyaya kodwa ngeke umbone senqabela i-artist ukuthi lishuthe noma belicela interview khona i-manager evele ibuka emehlweni ukuthi ufuna interview balo dlula ufunani lo izinto mfethu eziningi izinto thina la endimeni abazenzayo bhuti omdala ngifuna uqama ngempela yabona ngiyayincoma lento ye-manager ngizothanda ukuncoma khona ubhuti ophethe ukhuzana uzuma yabo lo bhuti lo yakhona into angenzela yona eKK kwakuyimcimbi kakhuzani we-activation all white yabo so ngambuka lo bhuti indlela enza ngayo wayezobhekela umsebenzi lapha because umsebenzi vele wenkampani yabo yabo so lo bhuti akalona uvanzi yabo uyi-manager akalona uvanzi ngathola something kuyena ukuthi wazisa wonke umuntu ahlangana naye endleleni yabo so ngize ngaya kuye kwimpucuzeko ngafike ngamxhawa ngathi umuntu omdala yangijabulisa into engayibona lapha lapha kwakuphambana izinto sekumele ngene stage isikhathi singasekho then lo bhuti wathi hayi kade ufikile mfethu woza wangidonsa engangazi yabo mhlawumbe wazi umculo wami kodwa wangidonsa wangilanda wathi hayi ozodlala yabo kade ufikile la kulayini yabo so into ekanje siyayincoma kakhulu ukuthi i-manager ngaso sonke isikhathi zona zibe ngaphansi kwabaculi yabona ayihlezi njalo zizehlisa kakhulu yabo then emveni kwalapho ke kuzokwenzeka izinto ezinhle ngoba simbona ukhuzana ukuthi ngaso sonke isikhathi uyaphambili yingoba abantu asebenzisana nabakhona eteamini yakhe abantu abanamandla futhi abahlakaniphile baningi abaculi manager omasonto ezaziwayo ezenza umsebenzi omuhle kakhulu yabo so siyakuncoma kakhulu bafethu lezi manager ezisebenzayo umhle ngemali imthini yabo siyabancoma siyabaphakamisa kakhulu umsebenzi wabo omuhle kakhulu sifuna i-manager enjalo yabona nje eyisebenzela ukhuphula amandla umhlengimali nje into yanendaba naye artist lakho ukuthi phakathi umhlengimali vele umfitela lapha ehlalele ngathi nje hayi ukuthi sesifica wena yabona mfethu siyafisa nathi ngathi bengakhula bebukele kuwo masonto bebukele ozuma mfethu uyazi ngendlela abenza ngayo wobubona nje umthandeni ubona okhuzana belapha phezulu ababodwa nabanabantu ababa-assistayo abaseduze umawubuka ukuba like womfuna ukhathi umthandeni umfuna uJonathan D ukhuzana uzuma ephusha imali phambili ngaba bathola lama endorsement mfethu ngaba abatholanga ingoba i-manager mayifika kusuke kufuna izobenefitisa i-artist ingabenefiti yona mfethu ngibone mawungena endimeni kuba like abantu basekhaya noma endimeni ifamily nje mawufuna isupport ayitholakala mfethu bathona ukubaluleka we-support emndenini wakho ngibone futhi nale ndoda yakini uquality wakini uyakusupporta kakhulu mfowethu cha ngizokhuluma iqiniso uyangisupporta kakhulu ongakuthi vele nami umuntu engaba nesibindi sokumtshela ukuthi ngifuna ukucula ekuqaleni ngakabatsheni nabasekhaya ke endlini yabo so umndeni wasekhaya futhi angifuna uqamba manga wangisupporta ngiqala even namanje ngabe nginamanga mase ngithi khona umuntu wakithi mhlawumbe oveza hayi mfowethu abafowethu baningi abafana basekhaya but bangisupporta konke la ngihamba khona hlezi bekhona yabo so kuyangithokozisa kakhulu engisho khona ukuthi mhlawumbe indlela uNkulunkulu mina indlela angibekele yona ayifani mhlawumbe neyabanye yabo kancane uyangikhohlwa mfethu uyangikhohlwa mfethu kuthini mfethu uthi usashaya ingoma ipromo uvela ubona ipromo ethi chithisa o TikTok ko WhatsApp kwi-status
Kuyangijabulisa mfowethu, kuyangijabulisa ngendlela engibona kwenzeka ngayo futhi ngicawuthi ngoba i-album bese ngonyaka odlula ngizayikhipha album akhipha EP. So ngicawuthi abantu bese bewulambile kakhulu umsebenzi ngoba mangaphosisi leya ngoma i-prom yaba namandla nje kuyi-prom. Abantu bayithanda kakhulu, iyaphusha ngayo yonke indlela. Ongangokuthi bathu abantu mabeyizidlala emsakazweni ukhozi ingoma ingaphumile. Kuthi kusaqhamuka i-prom ingoma ibiqhamuka emsakazweni ngoba umsebenzi wasuka wanesasasa kakhulu. So kwangithokozisa kakhulu mfuqana. Nokusebenza nokuyikhadla mfethu. Kunjalo. Hayi kuya studio nesikhethele icala. Hayi mfethu siyayinikeza album. Siyayinikeza isikhathi ngithanda nje ukuphamisa kakhulu i-Heavyweight Studios ishow. Yamfoka shanga cha umsebenzi wakhe mhlawumbe. Yakhulu Heavyweight mfethu. Iyakhula mfethu unyaka nonyaka. Hey kodwa uproducer wakho ngeke ukuthembe makubona la. Lo mfethu Shoma. Ikashara futhi yena ukhipha lezi. Abale ngithi singamisile lapha ngitho. Ngithi okay silinde ba engineer ngithi hayi usikhona. Ithubi na. Uthi lo mfana lo nje. Uthi ayilonyaka athi ayikathi uzosenzele enye into ilonyaka ithi akazi. Hey cha. So i-talent umfana uyawenza. Phethe mfethu uyalazi. Uyalazi. Sebaningi abaculi wangithi nokhazo la. Ukhazo lapha uMdumazi uMafikizolo uMenzi Mabizela baningi mfowethu ezakhala lapha mfowethu khona engibonayo vele abaculi sinabo la efonini ngibona i-status like ukhiphelo ya promo yakho i-CD cover kodwa wonke umculo usayipostive kodwa into engiyithandayo ubumbano yabona ubumbano selukhona emculweni mfowethu kunomuntu engithanda ukuthi njalo igama lakhe ngihlezi ngikubiza kuma interview. Alibize. Khona ugewa kaNgcobo. I think lo muntu abantu asebemnakisisile since eqalile nje ukuthi uyawubhekelela uMaskandi. Ziningi izinto esizibonile zenzeka. Engicawuthi waba ingxenye kakhulu nanokuba khona kweqembu ondaba zekwayo. Yabo. So njengamanje kunento ingoma kaZwelonke. Engicawuthi uyena umuntu odlala indima enkulu benobaba umcineke ekutheni bahlanganisa ama-artist akwazi ukuthi ama-artist ashare ihotela ndawonye. Uyabona akwazi ukuthi ama-artist ashare itaxi esuka ngemoto eyodwa eGoli azazofika eThekwini alale ndawonye aspend isikhathi ndawonye abaculi ukuthiwa abazwani uxakeke uma ubafica behleli kanje bendla ndawonye. Uyabo behleya kumnandi. Uyabo so yileyo into eyenzakalile mina bengingxenye engoma kaZwelonke ngonyaka odlule nakulonyaka bengingxenye engoma kaZwelonke. Okumsebenzi lokho at the same time kungibenefitile mina cause baningi abaculi njengamanje engizwana nabo engithi mangithi nanku umsebenzi bawuphusha mabekhipha umsebenzi ngithathe ngiphusha yabo so kuMaskandi sekunalento yozwana kakhulu enhle futhi esifisa ukuthi abantu bangayimoshi ngoba nokuthi ikhandekanga kalula. True mfowethu true siyazi phela njengoba khona abaculi ubungazwani nabo not ukuthi ungabazi ebengajwayelene usuzwana nabo lethi iyasiza lethi hlezi fana naye imicimbi unemicimbi ungayibuka siye ukuthi sekunomcimbi manje kuze nje umbuso amacimbi ngisesa kumbuso amacimbi siyohlangana nomculi lapho umuntu nenhlalo nathi Skhenqe hamba kanjani nalokho kuyasiza singabaculi kuyasiza mfethu angifuqa amanga kuyasiza kakhulu ukuzwana nje mfethu iyona into eyosisa phambili. Ihamba kanjani album kwamanje? I-album mfethu ihamba kahle kakhulu. Mina ke ngibheka into eyodwa ngibuka ku-TikTok ukuthi iphusha kanjani iphusha kahle ngibuka iy'numbers ku-YouTube ngibona ukuthi okay kuhamba kahle then emveni kwalokho ikhona into esiyibheka kakhulu mfethu yabo into kuthiwa imicimbi mfethu hayi mina ngifuqa amanga onyakeni mangazi ukuthi ngibe nama-festival khona ama-festival amakhulu la eThekwini aziwayo umbuso wamaciko impucuzeko bese kuzoba ingoma kaZwelonke njengamanje sifike nayo yala so kumina ukuthi unyaka odlule ngihambele emcimbi u3 ikilo nyaka sengihambile u2 owesithathu lo omhlaka 24 umbuso wamaciko ndoda kukhulu ukhulu ongakuthi ngize ngishima uNkulunkulu uyazenza izinto zakhe mangibuka abaculi becomplain usibani ushiyelweni ithi kodwa ukhona ngiyangena yase ngiyangena so kuyajabulisa kakhulu mfethu akusebenzekile mfethu indlela kwenza kuyangikhombisa ukuthi ngathi nje mfethu aqhubeka nje ushaya ingoma enamandla ungakhipheli uTikTok khipha nje ingoma njengoba ucula nje usho ukuthi wena yini ekusebenzelayo khona abantu abasenzela ihawu
Yeah, mayikhiphe nje ingoma yakhe ehawu siyazi ukuthi mayikhiphe album Solindi ehawu khona mayikhiphe ezothando siyazi ukuthi ayisilindi uyanamathisela angukuthi ugxile empelini shaya ipeni lakho mfowethu wenze lo msile ngoba yile lento eyishuwa ubabulanga ukuthi abaculi Kumaskandi abekho baningi abantu abangababoni ukuthi abekho baningi abahleli bemcimbi ngoba abahleli bemcimbi bagijima bayi TikTok bathi iya trend yathanda bamthathe bamfake ngala yabo but uthi uyabheka inkosi yamagcokama inoshunwane abaculi abalingisa inkosi yamagcokama mhlawumbe bawu5 ubhuti Khuzani unoshunu wakhe abaculi abasemva kwakhe abalingisana mhlawumbe bawu5 yabo so mina into engiyenzayo ngi-original yami kaSkhenqe yabo uma ufuna into ezofika ihluke entweni ezobe yenzeka noma ingomeni ezofika iperform lapho uzongithatha ungifaka yabo mangifika ngizongena stage kade kukhona ubani kade kudlala ubani noba benza into efanayo ngifike mina ngenza into ehlukile sidanse nabafana sishone phansi yabo ngoba niyabhenga sidlala ingoma enomyalezo sithi sengifuna uqoma eduze yabo senze nje izinto stage indlela edlala ngayo stage ayifani mina ngigibela nabafana bawu6 stage kodwa mawubuka umsebenzi uzudideka ukuthi mhlawumbe bagcwele stage labafana ngene ngigqoke into edabukile yabo sigqokela into enganakile ngene ngihambela ngenyawo ngene ngifakile ijazi lesonto yabo ngene semthenzi yabo so into esiyenzayo mfethu sithatha into ehlukile siyilethe kubantu asizi kubantu ngokuthi singama celebrate yabo so ileyo nto ukuthi abaculi Kumaskandi abekho baningi yabo abekho baningi abanye babo ingoba nje basuke emntezeka nanto uthanda ubani amlingisa lingiseke kuthiwe ucula njengaye ngqo avela e-studio afika afaka umsebenzi shothi ahlahle abaculi abekho baningi kuningi olingisa kunjalo mfethu ngizolikhuluma nje iqiniso lelo cha lokulingisa ke impela mina inhle abafuthi yabasebenzela kodwa hayi ngoba I don't think ukuthi mawuzenza umuntu khona la kuthiwa uzohamba uphela iminyaka e20 ukhona wena oba umgube bakhona nje ingoba into abebeyenza bebeyazi ulingisa zama ngcono ukuyithola wena ukuthi okay mina ngizohluka ngalokho yabo because nakho ukulingisa kuyenza ukusebenzele but akube nento othi wena okay abantu mina bazongithandela lento more than ubani so ile nto engike ngisho impela babulanga ngawathanda lamazwi wathi abekho baningi abaculi bheka ioriginality yomculo ukuthi nangu sibani bani bonke labadlala ushunu wakhe ngithatha yena ngifake emcimbi abasisho ukuthi akuvalelwa abanye kodwa abaculi abekho baningi olingisa impela kunjalo shayile lapho kwabiyela mfethu cha ile yaqela awakho sesovala nangu mfana omncane enkandla nangu mfana omncane kwahlabisa uyafisa ukungena emculweni ikuphi afuna aqaphele ikuphi afuna akwenze ya mfethu endimeni uma usesikoleni unesifiso sokuba uMaskandi funda uqeda ube no matric njengami funda uqeda ube no matric njengami mina ngafunda aqeda ngalo ngaba no matric ngithe ngisa-applyela isikole ngathola umsebenzi ngisa-applyela ukuthi ngiyofunda so funda uqede ube no matric ebese uzama ukuthi ungene emculweni then emveni kwalapho qala ibhizinisi qala something ezokwenza ube right ube nemali umculo ufuna ngathi ungawumuntu oyimelayo ube nezinto othi cha lezi ngiphila ngazo beside umculo yabo because umculo ngeke uzoguarantee ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani uqasho yabo so nami ngikanjalo yabo ngisho mina ngumuntu vele oyisokolelayo yabo kodwa njengamanje baningi ama plans enginawo ukuthi ngifuna ukuqala into ethile ngifuna ukwenza into ethile ngibamba ngiyayela yabo yingani ngoba umculo ngiyazi ukuthi abaculi bamaskandi bakhona baningi competition iningi yabo so lokho esikwenzayo sikwenza ngokuthi abantu vele sebesibhekile ukuthi usibani bani uzokhipha umculo wakhe siyawuthanda yabo but akube nezinto eqine sizenzayo ezisifakela imali uthatha umculo uthi ube mangawo ngoba ngeke uzulu guarantee talent lakho ukuthi likhulu kangakanani ngasho uqinisa yabo ngasho uqinisa mfethu wena kukhona ukwenzayo okuyibhizinisana noma ukuzamayo noma sacrificeayo noma udalula ukuthi wenzani phela khona kukhona futhi engikwenzayo kukhona futhi engiyimisele ukuthi ngikuqale yabo ngoba mina ngithatha wona le mali yemicimbi ngenze ngayo izinto
ukuthi okay imali umcimbi othile ngithatha ngifaka into ethile okay le ngizwa ekhaya ngiyokhanda ngayidla okay le ngenza sengumuntu okanjalo ngoba nalezi zinto zeziphuzo izinto esengahlehla kuzo yabo sengumuntu nje concentrate ekutheni okay mangena imali ethile ngenza into ethile ngifisa ukuyibona 5 years maybe nginamatekisi ngifisa ukuyibona ngini oni indawo ezithile yabo so isifiso sami la sikhona ekutheni ngifuna ukuba njengabaculi bapheshe ukuthi ngithi ngimncane vele ngithi ngiya resign emculweni yabo ngiyaye so into ekanjalo ukuthi angimisele ukuthi impela kuze kube ukuthi kufika isikhathi ukuthi ngiba mdala ngisadependela kakhulu emculweni noma sengawenza ngokwetalent nangothando kodwa ngifuna ukuyimela kanjalo futhi ngifuna ngiba ngifuna ukukhala nawe usuyi legend ukuthi sengiyavaleleka kanti mhlawumbe uyazi ukuthi usuthembe ngawo ume ngawo umculo kanti mawukhona umuntu onakho eceleni ungacela mfethu yabo yeah mfethu lo moya uyayidala inkinga lakho ngisolisola hey ngibikela inhliziyo hey mfethu sesivala athina wakho ukugcina mfethu nabalandeli bePerfect TV nabalandeli bakho lapha ekhaya abathengile umusic wakho nomunye ongayitholi album benze njani konke mfethu siyacela nje abantu ukuthi baye kakhulu online baye lapha kakhulu ba stream ufuna ukushaya imiliyoni nawe sifuna ukushaya imiliyoni yazi yabona into le iyas encourage leyo ukuthi kubuka ipage la Facebook kuthiwa njengoba ukhuzana sizoqasha ngepage la Facebook then abaculi kulonyaka bebe busy bekhulisa ama followers yabo sebakhulisile ama followers washintshwa wathi sobheka ukuthi udlalwe kangakanani njengamanje babhiza abantu baposta amalink bathi phuthumani hambani so ilento esiyigqugquzelayo nathi ukuthi okay abantu abaphuthume online badlale khona yabo ukuze kukwazi ukukhuphuka inamba so yilokho nje sikuphushayo but mina ngisaphushela ukuthi ngene kwi-all white njalo kwi-all white yabo but kuyukuthi iyona nje into nepage elikhulu nomsebenzi online abantu bawulalela ngoba iyona futhi enye into esifakela imali ngisazosho lento emnandi lokwa online yazi imali vele ithi qatha kumculo and mayifika ungathi uyasukela ungathi imali oyiphiwayo ngazi ugcina ususebenza njalo ngenyanga ngoba khona imali bengene viewer lapha ku YouTube khona imali ozoyithola nawe nge-2021 lapho kunjalo mfethu like asikwazi ukudedela singakayidlali iquiz ethu esidlalayo mama ngithi nje amanzi nomuthi usukhetha kodwa awusho ukuthi ngowuthunge ukhethe ngowuthunge okay mfethu lapha ngoba uyiciko nami ngizobeka amaciko awu5 okay mfethu ukhethe 1 mfethu okay yes nginoSikabiso noDulasi uDulasi noThozani Langa noAlimgube yo alilanga alilanga hayi okay mfethu bakhoze kakhulu labo baba laba nanokuthi obabe ngihlakale nabo bangiphilela so ngivele ngingazi ngempela ibhola labaFakodi nenkobongela wakaNsibanda umkhathazi yo ayibulu ngiqhatha futhi omdala ukuthatha nabantu hayi ngithi umroza because ngizokhuluma iqiniso umkhathazi umsebenzi wakhe nabe bengukhoze kakhulu beno wakhe umroza but umkhathazi akazi ngathola ithuba lokuthi ngihlale naye ndawonye yabo so umroza besinaye ey'ntweni ey'ningi siyadibana ey'ntweni ey'ningi yabo futhi uyena into engixhumana naye kakhulu ngefoni so umoya wakhe uright kakhulu lapho ngeke ngathi lapho mangidibana nomkhathazi ngiyobona omunye umuntu ebengamlindela awuzoyibona le bhanda kaNsibanda intshebe yabo and then nginofihla isikhwele umdumazi fihla isikhwele and then ngibe noGqizile noSaliwe yo awusali sesisodwa leselezelo dudu abangani bami labo bo2 kodwa ngizokhethwa ngithi umkha uGqizile wangangithi awusuchebile noma bethi ba inkandla ezimpangeni kodwa ya phela okay ngizocema nenkandla sesivala ngizoyivala ngoqoko nokhuzana inkandla ke ngifuna ukubothi manje ucheme nguphi inkandla yonke le kunzima uqoko yeah hayi mfethu uyiphendule kahle lo hayi uyiphendule kahle mfethu thina nje uPerfect TV siyabonga isikhathi sakho
siyazi into ebhizi obusho nawe uyayiphantela then Mfethu, but yeah. wazi ukwenza isikhathi sakho mfethu sibonga Yeah. isikhathi sakho mfethu siyafisa nje bafethu bongaka stream music wakhe uSkhenqe ukhona hamba ku YouTube uzofica lapha esithi khona ku Spotify lindawo eright zokuviya umusic le ezezina animeni ngazo bafethu i-hard copy khona esidini ikhona hard copy ye-CD Thola i-hard copy, noma okay. Emancane mhlambe ngoba namhlanje manje kuseni Ehhe. bengikuzwe eMzansi ebusuku so Yeah. manje kuseni kade ngihamisa u6 lapha phezulu Ayi. so ngisho ukuthi mhlambe kusele Kusemancane. mhlambe kusele 10 kuphela okay mfethu streamer online useGoli useCape Town Mpumalanga Zimbabwe stream music uzowufika online ngoba le ama-CD izobuya futhi ufuna kufanele phephe yabo Yeah. so bafethu siyabonga kakhulu thina uyazi nawe siyi-Perfect TV imina unoxolo ngemuva sithi njani thini next time ba awe siyabonga